Добрый день, шановные сябры, добрый день, шановное господарство. 5 падзеяў от Вячеслава Сіўчыка и я, Вячеслав Сіўчык. Будем казаць про падзеі, якія былі з 30 сакавіка по 5 красавіка. И я пропоную наступные 5 падзеяў. 5 красавіка Великдень, 3 красавіка 35 гадоў рабочему страйку в Беларуси. 2 красавіка 30 гадоў антыімперской акции Менской весны 96. 3 падзея 31 сакавіка 7 гадоў з прэзідэнцкіх выбораў ва Украине. И 28 сакавіка информация с сайта Deep State об оккупации за сакавік 26 года и 660 квадратных километров территории Украины. 30 сакавіка Народный секретариат БНР в 1918 году принял постанову про державность белорусской мовы. И 5 падзея – это даты и белорусские имены в белорусском календаре. Первая падзея – это Великдень. Я включил его в этот огляд, потому что Великдень ён закранае всю Беларусь. Ну, большасць дыаспоры трапіла в краіны, дзе гэты дзень яшчэ адзначаецца, святкуецца. Беларусы заўсёды былі шматканфесійныя. Мы праз тыдзень яшчэ павіншуем праваслаўных братоў і сясцёр. Яны тады будуць святкаваць Великдень. А зараз яшчэ раз шчыра віншую з тым самым вялікім святам хрысціянаў, бо Христос воскрос. І гэта дае надзею беларусам, таму што сітуацыя зараз катастрафічная. Але ж верым і верым, акрамя всего іншага, в тое, што беларускага народа хопіць сілаў перамагчы, каб сапраўды Беларусь воскресла. Вельмі добрый дзень, вельмі добрый час. Трэба выкарыстаць беларусам его дзеля того, каб дапамагаць сваім і спрабаваць адцягнуць наш народ ад краю той бездны небытия, куды просто штурхает и гонять, в тым ліку і высілкамі беларусаў, весь наш народ. Бо мы мусим уратавацца. Христос воскрос, сапраўды воскрос. И Беларусь воскресне. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, уже хутка, праз некалькі тыдняў, 26 красавіка, 40 гадоў Чернобыльской катастрофы, 30 гадоў Чернобыльскому шляху 96, які показал всему свету, что в Беларуси не только 2 катастрофы, Чернобыль и Лукашенко, але в свете жыве беларускі народ, и он не хочет зникнуть, и он мусит перемагчы. Запрашаю в гэтую неделю на акцию беларусаў Варшавы, якая адбудзецца традыцыйна 14 гадзіне, пасля якой давайте разом сплануем чернобыльский шлях в Варшаве, каб столица Польши побачила белорусский боль. Будьма разом, свой да своего по свое. Другая падзея, а больш дакладна, калі казаць, 2 падзеі, яны таксама светлыя. 3 красавіка 35 гадоў тому назад, в 1991 годзе, зноў-таки весь свет побачыў, што ёсць беларускі народ. Знакаміты красавіцкі рабочий страйк, калі практычна все прадпрыемствы Беларусі падняліся, калі было вельмі шмат людзей. Пачыналось гэта все просто. 3 завода в Менску, 6 автоматычных линий. Там распачаўся 3 красавіка страйк. Выкликан он был такой вот дробязі, что жанчыны были обураны тым, что яны не могуць
Своих детей забеспечить уже школьными обедами, резко поднялись кошты. Вось. И практично примусили мужиков рабочих оборонять свои правы. Наступный день уже поднялся тракторный завод, люди пошли в центр города, еще на площадь Ленина, и людей было вельми шмат. Пишут, что 100 тысяч, а лишь забито было все. И мусить самое головное из тых подеев, потому что московская пропаганда весь час працуе супраць белорусского народа. И тады было вельми шмат гыбни. А гыбня, яна боится нашего святого бело-червона-белого стяга, як чорт свечки. И коли гыбня пошла ныть нечто, что бело-червона-белые стяги над колоннами рабочих, а шли белорусские рабочие, то тады на голосование был поставленный бело-червона-белый стяг подчас митинга на 100-тысячной площади. И ни один человек не проголосовал супроть бело-червона-белого стяга. Все были за. И цікаво было, что побачена была одна разу ГБшники, потому что была маленькая группа, якая просто не голосовала. И эта группа уже пробилась поближе вот до этого идола Ленина, где была поставлена аппаратура. Нема ничего выпадкового в этом свете. Не верьте пропаганде. Живы белорусский народ. Ёсть наш стяг. Тады была все-таки перемога. Белорусы были вельми колониальным становищем в Советском Союзе. Вот этой страйки резко подняли заработную плату для всех белорусов. На жаль, политичные потребования рабочих виконані не были. Так само героичный абсолютно чин был то, что на 2 суток были заблокованы все шляхи Сворши. Это мощнейший вузел чыгунки, и рабочие перекрыли рух, потребуючи політичних зменаў. Это так само уже давно вошло в историю Беларуси. Гэтак же, як падзеі, якія адбываліся в 96-м годзе, бо 2 красавіка отбывалась могутнейшая другая акция Менской весны 96-го года. На великий жаль, белорусам навязывают то, что мы быццам бы ахвяры. Пишут про то, что робили в той час бандиты. Лукашенко был в Москве, штосьці там подписывал, а белорусский народ был на улице. Был вельми тяжкий день, вельми долго и шли мы по столице Беларуси. А лишь весь свет бачил зноўку мора бело-червона-белых стягов и то, что Беларусь есть и не сдастся. И это дае надею. Свой до своего по свое. Шановные сябры, коли ласка, падтрымайце YouTube канал Вячеслава Сіўшыка, мой YouTube канал. Коли ласка, кто может, оказывайте финансовую допомогу. Это можно зрабіць по першей спасылцы под этим видео. И пишите комментарии, задавайте питания, допомагайте. Давайте разом зробим YouTube канал Вячеслава Сіўшыка. Свой до своего по своє. Третья подея. Знову таки на великий жаль 2 подеи. И они абсолютно обидзе сумные. 7 годов тому назад, 31 сакавіка, отбылся первый тур президентских выборов в Украине. Мы тогда группой Руха Солидарности разом поехали назирать за этими выборами в Житомирскую область. Я вельми хотел, как коллеги побачили, что такое выборы, потому что в Беларуси выборов нема с 96-го года, и вот эти выборчие фарсы, ну, выборами немагчыма назвать нават по шмат яких элементах технологий, бо демократия это в первую чергу процедура. И, конечно, было жахливо. Ось тое, что тады гучала 7 годов в Украине, якая розница, горш не будзе, обернулася жахливой трагедией. Украина была и тады вельми тяжкой ситуации. С 2014 года и шла война на Донбассе, а лишь теперь значно и значно горш.
І гэтая трагедія в тым ліку закладалася датай 31 сакавіка. І людзі прагаласавалі, тому што яны чамусьці думалі, што горш не будзе, якая розніца, і атрымалі такое кіраўніцтва Украіны, якое яны атрымалі. І цяпер, натуральна, па заканчэнню сакавіка зноў-такі чарговыя квадратныя кіламетры, якія акупаваны расійскім войскам в Украіне. Deep State Map, вядомы праект праўкраінскі, дае, што акупавана было 160 квадратных кіламетраў. Інстытут вывучэння вайны дае десяткі кіламетраў за сакавік і кажа пра нейкія поспехі, дапамагае прапагандзе Зеленскага пра вялікія наступы, якія, на вялікі жаль, больш прапагандовыя. Расійскія прапагандісты даюць, што больш 200 квадратных кіламетрах акупавана. Deep State в аналітычнай допісе піша, што калі будуць такія прасоўванні, як сакавіку 26 года, то весь Донбасс будзе акупаваны в снежні 29 года. Страшна шмат в якіх аспектаў. Но першае то, што ідзе вайна, і то, што ўжо 5-й год агрэсара Расійскую Федэрацыю не толькі спыніць не могуць, але ж зараз, тым ліку і за кошт вайны, якая пачалася больш месяца тому назад паміж Ізраілем, США і Іранам, то Расія атрымлівае зноў-такі новыя казыры. І на вялікі жаль, лёс Украіны вырашаецца в тым ліку і на вайне з Іранам. Страшна і тое, што в 21 стагоддзі па лічбах такі вялікі разнабой, і ладна з гэтымі квадратнымі кіламетрамі. Акупавана Расіі уже амаль што 20% тэрыторыі Украіны, і вось гэты паўзучы наступ, ён ідзе з 23 года, і, конечно, это толькі заспакоенне саміх сябе, што вось в 26 годзе акупацыя зрабілася больш павольнай, чым раней. Страшна яшчэ тое, што на расійска-украінскай вайне людзей не лічаць. Лічбы пазабітых яны зноў-такі в асноўным прапагандовыя. Хаця забіта ўжо сотні тысяч патрыётаў Украіны. І па скосных дадзеных мы можам бачыць, што сітуацыя там жахлівая. Нават калі чытаеш навіну аб тым, што за 25 год пачалі купляць сигарет на 10% менш, чым раней. Думаю, што падчас вайны мало кому прыйдзе в галаву бороться з тымі людзьмі, якія паляць, бо не да гэтага. Не ведаю, колькі сёння людзей жыве ва Украіне, але ж меня вельмі насцярожыла фраза аднаго з депутатаў Верховнай Рады ад Зеленскага аб тым, што вычарпаны ўжо мабілізацыйны ресурс па сёлах і трэба больш мабілізоўваць па гарадах. Такая вось ситуация страшная, але хотел бы подкрэсліць яшчэ один аспект расійска-украінскай вайны. Лёс Беларусі будзе вырашацца в Беларусі, таму што вайна, яна грукае і в дзверы беларускіх дамоў. І пра гэта таксама трэба памятаць, калі мы атрымліваем інфармацыю о войнах в розных краінах, в тым ліку і ва Украіне, дзе нема і не было, на жаль, аніякіх аб'ектыўных падстаў для стварэння беларускага войска, незалежніцкага войска, якое так неабходна беларускаму народу. Свой да свайго па свае. Шановныя беларусы Варшавы, калі ласка, каму патрэбны кветкі, звяртайцеся в краму па продажы кветак.
якая в районе Ронда Витрачной, улица Кабельска, 6. Там самые лепшие, эксклюзивные букеты. Замовляйте, купляйте, падтрымлівайце беларускае. Свой да свайго па свае. Ну і чацвёртая падзея, яна вельмі таксама добрая, вельмі такая файная в наш вельмі цяжкі час. Гэта гістарычная дата. Гэта 30 сакавіка, калі в 1918 годзе Народны секретариат БНР принял постанову про державность белорусской мовы. Прошло шмат веков с того момента, калі в наших статутах было написано про нашу мову. И в 20 стагоддзе белорусы не только захотели людьми зваться, але обвестили, что наша мова, яна державная. Это вельмі важная дата сёння, потому что 20 стагоддзе было безлітаснае для нашей нации. Знішалі народ, знішалі людей, знішалі мову. И зараз абсолютная большасць беларусаў, яны цудоўна на сваім лёсе ведают, что такое гвалтовная русификация, потому что примусили говорить на мове оккупантов, зараблять на мове оккупантов и нават часткова думать мовой оккупантов. И это жахліва, бо гэта жахлівая практика якраз и закладает тыя трагічныя падзеі, якія яшчэ будуць в гісторыі Беларусі. Альтэрнатыва — гэта все свое. И в першую чаргу мова. Бо знакамітыя радкі Францішка Богушевича, яны праўдзівыя. Не пакідайце мовы сваей, беларусы, каб не ўмёрлі. Мы не павінны памерці. Таму уже вельмі даўна, 108 гадоў тому назад, в Менску и было принято белорусами решение, что наша мова державная. Не глядячи на сваволле сёння ГБшной лукашенковской банды, на тое, что зараз, на жаль, темный час, час здрадников и запраданцев, бо Беларусь яшчэ скажа свое слово. Магчыма, нечакана для света. Свой да свайго па свае. Шановные белорусы Варшавы, запрашаю 12 красавіка о 14 гадзіне, помнік Коперника, традиционная акция белорусов Варшавы. Свой да свайго па свае. 30 сакавіка 119 гадоў з дня нараджэння Надзеі Абрамовай. Вельмі вядомая дзеячка падчас нацысцкай акупацыі, медик по адукацыі. Яна адна са стваральніцаў Саюза беларускай моладзі, структура, якая была спачатку падпольнай, пасля легалізавана немцамі. Уратавалася ад камуністычных рэпрэсій, з'ехала з Беларусі і пасля ўжо не займалася беларускімі справамі, была веруючай. І чакаюць яна яшчэ сваіх даследавальнікаў, бо пра яе вядома насамрэч мала. 30 сакавіка 138 гадоў з дня нараджэння Яна Ціхановскага. Это выбітны беларускі дзеяч, педагог. Ён был директором Новоградской белорусской гимназии, переследовался польскими уладами в Заходней Белоруссии, вымушаны был съехать в Ашмяны, и там подговорили группу хулиганов, якія сбили Яна Ціхановскага, и он помер и похованы был в Вильне. 1 красавіка 125 гадоў з дня нараджэння Сергея Пісецкага. Вельмі вядомы польскі пісьменнік нашего беларускага паходжання, які змагался за незалежную Беларусь в аддзелах Беларускай Народнай Рэспублікі, і які меў цяжкі лёс,
але ж написал цудоўнейшие книги. Недавно отбывалось перепахаванне Сергея Пісецкага в Варшаве, где принимал удел президент Польши Кароль Навроцкі. 23 травня, в годовину апошнего боя Юрки Моніча, мы будем обижать могилы, якія есть в Варшаве, белорусов, якія змагаліся за незалежность Беларуси, были поплечниками Моніча. Так вот, одним из поплечников Юрки Моніча был Сергей Пісецкі, який его неоднойчы згадывал. 1 красавіка 149 годов с дня народження Василя Загарки. Это ведомейший белорусский национальный дзеяч Белорусской Народной Республики, чацвёрты старшыня Рады ці президент БНР, які уратаваў практычна наш урад в экзиле, потому что не погодился его распускать. Это Берлинская конференция 25 года. Памер в Празе, есть могила, куда приходят белорусы, каб покласти кветки, запалить знички. 3 красавіка 109 годов с дня народження Зепа Урбановича. Это ведомый коммунистичный дзеяч Заходней Беларуси, але ж ён вучился в Віленской белорусской гимназии, откуль его улады выключили за то, что ён там был комсомольским активистом. Вельмі ведомы тым, что ён падчас нацистской оккупации, будучи советским партизаном, наладил супрацу со своими знакомыми из Шепавіленской гимназии, которые были в наших незалежницких партизанских отделах. И была нават лава атаманов в Берестейской области. Загинул Урбанович напередодні уже того, как пришли советы. Не до конца зразумела, яким чынам гэта было зроблена, цалкам магчыма, што его ліквідавалі, але ж по афіцыйнай версіі партызаны іншага аддзела, яны былі як марадзёры вёскі, куды прыехаў і Урбанович, і якраз гэтыя бандыты партизаны і забілі Езепа Урбановича. Помста была імгненная, одного повесили, другого расстреляли, але ж Урбанович загинул. Был белорусом, глядя на то, что коммунистичная идеология, яна антилюдская. 4 красавіка 122 годы с дня народження Юрия Кашыра, католицкий святар, який все свое жыццё отдал Богу и Беларуси, был закатованы разом с белорусскими селянами в Росице, и як ободва католицкие святары, якія там загинули, ён мог кинуть своих прихожан, з'ехать, але ж ён застался с белорусами и загинул пакутніцкай смертью. Про его до этого часу вельмі добра кажуць в тых мясцінах. Я спадзяюся, что память про наших пакутнікаў, про наших святароў, яна будзе вечнай, пакуль будут белорусы. 4 красавіка 130 годов с дня народження Василя Русака. Такая юбилейная дата. Ведомый таксама дзеяч беларускага адраджэння, удзельнік слуцкага збройнага чына, які трапіў под коммунистичные репрессии и загинул в ГУЛАГу. 3 красавіка, день памяти Ядзвігі Беганской. Это белорусская письменница. Вся семья ее трапила под коммунистичные репрессии. Муж был расстрелян, батька был расстрелян, сама яна атрымала лагеры, але ж выжила, вернулась в Беларусь, працавала и прожила досыць долгое жыццё, калі улічваць, в якіх умовах жил беларускі народ в 20 стагоддзі. 3 красавіка, день памяти Олега Таболы. Гэта сябра Союза беларускіх патрыётаў, маладзёвай антикоммунистычнай арганізацыі. Зусім юнаком ён был схоплены чекистами, его жудасна катавалі, далі 25 годов в лагерах, и он отсидел, вышел, повернулся в Беларусь, габьё не давало працаваць, он перыядычна мусил выезжать на заробки,
в іншій республіці. Але ж до апошнього моменту свого життя застався білоруським націоналістом, не зрадив присяги белорусской молоді на верность батьківщині. І помер уже в незалежной Беларуси в 2003 году, на великий жаль, не дочекавшися визволення від банди Олександра Лукашенки. Гэты люди, які змагалися з комуністами, дають надію всім тим, хто не здався сьогодні і любить, і змагається за Беларусь. Светлая память Олегу Тоболе и всем игонным поплечникам. 3 красавіка День памяти Владимира Круковского. Я его особисто ведал. Это белорусский мастак, робил плакаты, был сябром знакомитой суполки мастаков «Погоня». Ну и завсёды останется в истории Беларуси як один со стваральников разом с Евгеном Куликом эталона белорусского герба нашей величной погони. 2 красавіка День памяти Куба Харэвского. Гэта псевдоним Харэвскі, сапраўднае его прозвище Новик, знакаміты беларускі партизанскі камандзір, які змагаўся за незалежную Беларускую Народную Республику, пачынаючы яшчэ з часоў 1918 года. Абсолютно легендарная особа. Про яго можна расказваць вельмі доўга. Ведал ён Урбановича, про якого я распавядаў. Але ж Харэвскі меў вельмі вялікі аўтарытэт і заўсёды кантраляваў дастаткова вялікія тэрыторыі Палесся падчас Другой сусветнай вайны. Паспеў ён вывезти частку свого отдела в замежжа. Праз Німеччину яны приехали в Бразилию. Загинул ён от рук все равно чекистов, бо в 1967 году в Канаде в газете вышли вспомины, где взгадывался Якуб Харэвскі, як герой, який загинул за Беларусь. Он не вытрымал, написал в газету артыкул, что он еще живы, и амаль что одразу был подорваны автомобиль, в яким ехал Якуб Харэвскі разом со своим адъютантом. Богобня – это силы зла, и они ненавидят Беларусь и спробуют знішчыць повсюль белорусов, якія не сдаліся. 2 красавіка День памяти Пімена Панченкі. Это классик белорусской литературы. Вельмі люблю его вершы і вельмі заўсёды паважаю, што калі был створаны аргкамітет Белорусского народного фронта адраджэння, там был Пімен Панченко, это при тым, што ён уже был в кепскім фізічным стане. Вось. Але ж ён заўсёды, наколькі магчыма, падтрымліваў Беларусь, беларускую мову, беларускую нацию, и тому натурально и Белорусский народный фронт адраджэння, калі он ствараўся. И это вельмі важно. 2 красавіка День памяти Яна Павла II. Папежа, як раней казали в Беларуси, папы римского. Это абсолютно выбітная постать для сусветнай гісторыі, бо калі мы кажам про перемогу над коммунистичными режимами, мы мусим не забываться про Яна Павла II, який, будучи поляком, звертался не только до поляков, а до всех поневоленных коммунистами народов, каб яны были в свободе. И свобода пришла. Вельмі працяглы период был понтификата Яна Павла II, калі я не помыляюсь, ён другі по терміну за всю историю касцёла. И для Беларуси найбольш важно, что это первый папа римский, які на Великдень и на Рождество Христово звертался до белорусов по-белоруску и регулярно сустракался с представниками белорусской интеллигенции. И он ведал про Беларусь шмат,
І ён падтрымліваў беларускі народ і за яго маліўся. Светлая памяць. 31 сакавіка, дзень памяці Алексея Анішчыка. Таксама ведал гэтага чалавека. Ён быў беларускім інтэлігентам, педагогам, грамадскім дзеячом. Адседзеў долго вельмі в ГУЛАГу. Вось, здольны был вернуться в Литву и был кіраўніком Віленскай суполкі беларускіх палітвязняў, тых, хто прайшоў ГУЛАГ. Вось, пахаваны в Вільні. 30 сакавіка, дзень памяці Вольгі Церэшатавай. Гэта вядомая беларуская мастацтвазнаўца. Яна была стваральнікам і дырэктарам музея старажытнай беларускай культуры Академіі наук. Унікальная і музей, і унікальныя былі зборы. Паспела надрукаваць дастаткова шмат манаграфій па гэтых пытаннях. Але ж я памятаю нават свае думкі, калі я быў в гэтым музеі. Я разумею, што і праз лёс Вольгі Церэшатавай важнасць беларускай культуры, тых же беларускіх музеяў, беларускіх бібліятэк. І дзякуй, што людзі нават такі цяжкі час, як пры камуністах, все роўна рабілі все, што маглі, і нават болей для того, каб уратаваць тое, што яны яшчэ паспявалі ўратаваць і стварыць культурніцкія установы, нават калі пры ўладзе былі бальшавікі. Трэба супраціўляцца знішэнню беларускіх школ, музеяў, універсітэтаў. Вось, і трэба падтрымліваць все беларускае. Бо Беларусь жыла, жыве і будзе жыць.